Belê temaşevanên hêja evdem û hemîdê min we xweş bin. Em vê varê dîsa bernameyek taybet hember wene. Bernameyek taybet lê taybetiya wê mixabin. Dîsa xemgînî, dîsa em bêjin bi dilşikestin, rojên reş bîranînek wisa em ê bînin hember we. Îro şeşê tîrmeha 2022 da mixabin salek berê yanê bi roja bîranîna Yûrayê Şamîl Nabîyev vê varê em ê bi wê bîranînê ve hember webin. Ez hêvîdarim hûn jî weşanên me em bêjin parve bikin, bi me re bin, ça dibêj dest yanê alîkariyê bidin me ku em bikaribin bigînin hemî deverên em bêjin welat, millet, cemaetê her kes bira bişopînin mixabin. Dem parvekirinê xwe ji xwe dikin loma hinekî bi sebir ez hêvîdarim hûn me efû bikin. Du deqe dest berê gelî temaşevana her tim ez gelek rehet û bê problem dest bi bernama dikim lê vê varê gelek mêvanên giranbiha, gelek kesên em bêjin rêz û hurmetê min şexsî jî pê re hene. Îroyê bi me re bin, hemî pêş min stûdyoyê ne. Lewma helbet hinek ez jî dikevim stresê, ez jî dikevim kelecanê. Ez hêvîdarim hûn efû bikin, bibexşînin. Belê wek me got salek berê yanê şeşê tîrmeha 2021 Yûrayê Şamîl Nabîyev çû ser dilovaniya xwe. Belkî cemaeta me helbet nemir Yûra însanekî nas, emekdar, temamê jiyana xwe fedayê civata Kurd û Kurdistaniya kir. Her kes nas dike zanikî lê dibe hinekê nas nekin hebe em hema kurtê jiyana wî ez dixwazim kurtê jiyana nemir bi hinek wêneya ve bixwînim û piştî wê em ê vegerin nêvanê xwe yek û yek bînin û bîranîna nemir Yûra em ê bînin hember we. Belê. Yûrayê Şamîl Nabîyev 26 cotmeha sala 1953 li bajarê Tîblîsê ji dayîk bûye. Sala 1975 Fakülteya Fîzîkayê Zanîngeha Tîblîsê ya dewletê ser navê Îvanê Cavaxîşvilî temam kiriye. Bibexşînin zimanê min ancak xwe qas dizvire ji ber ku ez wan zimanê xelî mixabil nizanim. Sala 1977 bin Liya Rustem ra zewicî û du lavê wan bû bi navê Yûra û Dawût. Her wiha jî 5 neviyê wan. Karên ku berê nemir Yûra kirine ev in. Rêvebirê şêwra xebata bi gencên Kurdan ra ya li rex Komîteya Komsomolan ya bajarê Tîblîsê li Gurcistanê. Serekê Yekîtiya Kurdên Ronahî li Gurcistanê. Di destpêka salên heştê ya sedsala bihûrî yek ji wan kesan bû ku karê sazkirina şanoya Kurdî ya gelerî da mezirandin. Di wan her karan da bû ku bo olka Kurdan ya Gurcistanê dihat kirin. Ew jîgirê serverê înstitûyeke zanyarî ya fîzîkayê bi navê Mîyon ya Wezareta Seneya Radyoteknîkayê ya Yekîtiya Sovyetî bû. Cîgirê serekê di bistana navîn li Tîblîsê bû. Karmendê zanyarî li Înstitûya Fîzîkayê ya Akademiya Zanyarî ya Yekîtiya Sovyetê bû.
karmend Înstitûya Bilindkirina Zanebûn kadroyan bû berpirsyarê sereke yê Malpera Kurdistan RU bû. Di nîveka salê nodî cîgirê serekê Kongreya Rêxistinên Milletiyên Rûsyayê bû. Her wiha hate hilbijartin wek Sedrê Yekîtiya Kurdên Hevalbendiya Dewletên Serbixwe, ew rêvebirê hevalbendiya piştvanî û hevkariya bi gelê Kurd ra û redaktorê serekeyê Malpera Derheqa Kurdan û Kurdistanê da bû. Rêya Teze.com her wiha jîgirê serekê Federasyona Navnetewiya Dîasporayên Kurdan Fenedekeyê bû. Belê. Em bêjin kin û kurmancî hema jiyan nema wî hev qas me bikaribû hazir bikira kê masî zefin helbet loma jî ez lêbûrîna xwe dixwazim. Lê ez dixwazim taybet bîranînekî par yani par van çaxa em bêjin yanzdehê meha tîrmehê bajarê Almatê bîranînek min bi xwe nivîsîbû par vekiribû gelek tesîr hem ser min çêkiribû hem jî ser xandevanan gelek tesîr çêkiribû. Gelek spasdarim rojnama Rêya Teze jî par vekiribû. Gelek ciya da hatibû par vekirin. Ez dixwazim niha wê bîranînê taybet bixwînim. Îro yanzdehê tîrmehê 2021. Ez li Qazaxistanê bajarê Almatayê tevî salvegera bîranîna Ahmet Mîrzoyev, birayê Profesör Doktor Kinyas İbrahîm Mîrzoyev bûm. Civateke Kurdên ku hezaran kîlometran dûrî welatê Kal û Bavan lê kurdewar civiya bûn. Gelek rewşenbîr, nivîskar, ulûmdar û her wiha hazir bûn. Bawerim sêsed pênce kes hebûn. Ji kursiya şêx û melayên musulmanan Qur'ana pîroz dihate xwandin û dua dihatin kirin. Lê tiştekî ecêb balkêş hebû, tiştekî ku ez pê şabûna kelagirî bûm. Ew jî şêx û melayan hemî ji bo Nemir Ahmet Mîrzoyevê birayê birêz Profesör Doktor Kinyas İbrahîm Mîrzoyev dixwandin û dua dikirin, hem jî ji bo efatê gelê Kurd, hezkiriyê êzdîxanê, gorbihişt kekê Yûra Nabiyev bi aqil û kemal, zanyar û marîfet rewşenbîrê gelê Kurd dixwandin û dua dikirin. û axaftinekê mora xwe li rojê xist yan jî êvarê xist. Birêz Profesör Doktor Kinyas İbrahîm Mîrzoyev diaxivî. Wiha digot, gelî civata hêja, ez nabêjim hûn xêr hatin. Ji ber ku şînan da mirov nabêje hûn xêr hatin. Tiştekî xêrê nîne. Her çi qas kesekî xerîb nava me da tu nebijî, ez ji we re yek û yek spas dikim kî hûn îro bal me ne. Îro heznîtiya min mixabin xilas nebû. Belê îro salvegera sala Ahmedê birayê min temam bû, lê şeş heft rojek min dîsa birayekî xwe, hezkiriyekî xwe rehmet lê bi Yûrayê Şamîl Nabiyev ê Delalî winda kir. Aliyekî salvegera birayê min aliyekî din jî şîna birayekî min dinê. Her du birayê min jî millethez bûn. Her du jî 1953 salê ji dayîk bûne. Qedera her duya jî wek hev nivîsî xadê. Her du jî bûne qurbana kambaxa vê nexweşiya koronayê. Xadê her du yek sal pey hev standin. Rehmet rehê her duya bijî. Ji xwe birayê min Yûra Şamîl Nabiyev ne tenê ji malê çû, her wiha jî êlê çû. Temamê Kurd û Kurdistanî ji bonê dişewitin, Yûrayê Birez ji bona yekîtiya civatê ji bona azadiya Kurdistanê temamiya jiyana xwe bi hewildanên bêhempava derbas kir. Bila serê gelê Kurd saxibe, serê êzdîxanê saxibe. Îro salvegera Ahmedê birayê, lê ez
حیا داویا عمری خو هر دو برای خوشی بیر نکم هر دو جبو من شواتن بلا رحمت رحین هر دو یابجی لی مخابن اوجی پای رازیده temenekî dirêj emrekî dirêj nedomand çend roja peyra jî mixabin yan jî mehek mehnîvek peyra jî ew çû rehmetê. Îja ez dikarim aha bêjim rojekê xemgîn bû lê ez şabûna diricîfîm gotineka bi rêz mamoste eskerê boyîk û gorbihişt rehmet lê bi dengvêjê Nemir apê Reşîtê Basû hatin bîriya min. Mamoste esker dibêje ez zanim Kurdistan wê çê bi azadî wê alaya me bi yan jî azadî bi alaya wê bi û her wiha jî dîsa gotina Nemir apê Reşît dengvêjê Nemir digot min zanibû rojek wê were yekîtiya gelê Kurd wê çê bi ol nabe cudatî û qetandina me wê bibe dewlemendiya çand û jiyana milletê me belê êdî min bawer kir şikir Kurd yekin şikir Kurd bi biratî wî serê dunyayê bin jî şîn û şahiyên hev dikin mînak li Bişkeka Kirgizistanê bi pêşengiya Şêx Remezan Almataya Qazaxistanê bi pêşengiya Profesör Doktor Kinyas İbrahîm Mirzoyev şîna Nemir Yurayê Şamîl Nabiyev tê kirin lema kelecanekê ji min girt lema ricafê ji min girt lema ez şad bûm ku îro êdî gelê min hişyar e êdî gelê min yek e gotina kal û bavan dibêje mirinê ra neşikir lê roja îroyîn ra hezar car şikir yanzdê meha hefta 2021 derwêj serhedî Almatê Qazaxistan ev roj ez jî hetanî jiyanê sax bim yê bîriya min ne çi rojekê hem meriv pê şad dibû hem pê xemgîn dibû ez gelek gilî dirêj nekim ez dixwazim ha mêvanê xwe yek û yek bînim hember we bînim ser ekranê piştî wê ka em ê binêrin em dikarin kîjana hildin ser ekranê kîjana ra biaxivin kîjana ra qisekin yê çi bêjin em ê çi bibînin belê yekem Xanim Zeriya Hêja Bella Stûrkî rojnamevana hêja em bêjin xebatkarên rojnama Rêya Teze tevê Nemir Yura Nabiyev gelek wext xebat kir pêra da û stend hûn xêr hatin Xanim Zeriya Hêja Xêrdar bîkekê devrêj gelek spas ji bo ku we xwandin bernama Berbank TV mala we ava be mexabir ku îro bernamayeke xemgîn e cenabê we jî got bernama bîranîna birayê me ezîz serbilindiya me ku bariya me Yurayê Şamîl Nabiyev û Raîs Eba Yura kek devrêj dibêjin dem êşa dil dibê derman dike û derdê vindabûnê jî kêm dibe lez wisa nafikirim yanî her roj ev diha kûr hîz dikin ku ev çi qas bîra Yura dikin em çiqa hewcê Yura ne ez dewa xwe de dibêjim yanî mirin ka em nekevin hela mijara Nemir em ê ser dirêj qisekin lê tenê ez gotinek we dixwazim ez jî tevê bim efatên ku jiyana xwe danim milletê xwe ku derê dibe bira bibe yê kîjan milletî dibin bira bibe nayên bîrkirin ew ê jî neyê bîrkirin belê dîsa em bêjin Rêzdar Temirê Xelîl rojnamevan fîzîkzan nivîskar lêkolîner em bêjin wergerên nivîsên zimanên xerî bêj û bêj tîtil û payên wî xelas nabin mamosteyên ji hûn xêr hatibin serserê min hatibin sağ ve gelek spas hûn jî emî bi xêr hatine ez hêvîdarim hûn başin em hela pirsa we nakin yek û yek em mêvana bînin piştî em ê vê varê em bêjin bîranînek keserên dilê xwe em ê bînin ziman
Kerem ki. Beli dîsa serokê fenedeke yani Federasyona Navnetewîya Kurdên Sovyeta berê û serokê em bêjin Masa Kurdên Kırgızistanê yani medyayê birêz Şêx Ramazan Saîdov bînin ser ekranê. Şêxê min ez bawerim we mîkrofona xwe bi xwe dadaye ez nikarim vekim hûn xêr hatibin ser serê min ser çavê min hatibin. Ya ve ser gulave. Spas. Dîsa em bêjin parlamentoya Devleta Gurcistanê parlamenterê Kurd serbilindiya me kekî îsko dasînî ew jî bi merayî em bînin ser ekranê kekê min hûn xêr hatibin ser serê min ser çavê min hatibin. Kak devrêş êvara we gişka xêr ez razî me bûna wê yekê çûbûn evan projekta çêdikin bûna rastî birayê me birayê baş kîjan ku navê mezin hîştine em wana bîr nakin û razîbûneke mezin dixwazim bêjme we bûna evan projekta. Her bijî. Belê dîsa em bêjin endamê Ofîsa Peywendiyên Derveyên PDK yani Partiya Demokratîk a Kurdistanê bi rêz Abdulselam Zebarî ew jî bi merayî. Kek Abdulselam hûn ser serê min ser çavê min hatibin xêr hatibin. خیراندار و خودی خیرم ده همیا گل سپاس دستی و خوش برم در ساق بن Gel o mikrofona we da problemekê dengek hinekî ew tê nizanim. Ka ez dixwazim la mikrofona we bibirim binêrim. Erê ya wey. Belê serokê kerema xwe dadin em ê paşê em ê vekin. Serokê Asesoriya Berbangê yani Kurdên Qazakistanê bi rêz karsaz û profesorê hêja Ezîzê Ziyo Bedirxan bi merayî lê mixabin ez bawerim interneta wî da problem hey dîmenê wî em nikarin bînin ser ekranê nizam çi problem ez hêvîdarim çareser bibe em hêviya çareserkirinê ne ew jî ser çava hatibe xêr hatibe. Kek Abdulselam venekin mikrofona kerema venekin em ê çareser. Belê dîsa venekin kerema xwe venekin mikrofona xwe venekin. Belê serokê wek me got de em bêjin pêşeng û serokên civakê meran yani me nav da mixabin ji bar tune hanîn yani carna lazim e yên nejbartî ji me re bîn em gişkî dijbêrin nav da tînin. Belê serokê Vakfa Profesör Doktor Kinyas İbrahim Mirzoyev û herûha jî serokê televizyona me Berbang TV bi rêz Rafîkê Yaqûb ew jî bi merayî ser serê min ser çavê min hatibin bi rêz Rafîk. Astkem خودش و راضی بکه که دورش و روزداری هیجم سرچاوا سرسرم. Belê herûha kurê nemir tê dengê te tê. Kurê nemir yûra bi merayî Dawît Nabiyev lê nizanim bawerim kamera xwe girtî yan jî nizanim em ê wê jî nava demê da çareser bikin ez hêvîdarim em ê çareser bikin. Belê derheqa nemir yûrayê Şamîl Nabiyev da hinek tişt min ba xwe da hinek tişt gotin serpêhatiyek wî kin û em bêjin têrênek helbet ew bokekê yûra kêm û kêr nehatî bû lê îmkanê me hewqas bûn. Ez dixwazim niha em yek û yek mêvanê xwe ra bîranîna kekê yûra em bînin ziman. Ka em bi rêz mamoste Temirê Xelîl ve dest pê bikin. Em bêjin mamosteyê em bêjin اون همه جی بخیراتنه گلک سپاس یعنی حوالتی همه جزودا تجزانه جزاروتیه دا مثلا او دی باوی جگونده دی باوی بون جاموشوانه بون هم ده چون جارنه وقت زارک بون هم هاوینه ده چون نوی داره راحت ده بون گونده خالی من
بله ولریجی ما هفته ناز کرد پاشه وقتی کاملا ما هات چکرنه یا خاندکارا یا وانا جی هات چکرن دانستاندن ما هبون چوین هات نام سر هبون و یورا خورتانی دست پیکری همه هر گاوا ده کار سروکاتیه دا بیه مالپرا مجی اون زانن او سروکی گشتی مالپرا مبو یعنی سروکی من بخوابو اوا 7 ساله و نهاجی از وی وک سروکی خود دبینن جبر که هر کاری که ام ده مالپره دادکن ام دفکرن که گلو هگر یورا ساق بیا وی چی بگوتا وی چا بگرن بله و ام دریا وی داده چون از هنگ گوتنان بیجم بلکی هنگ بینری من نظام بن یورا شامل کارن گلکی مزن ددا درخواه اوقاس مزن بون که باوریا تو کسی ندهات که وی بسر که لی اوی چی کار جی کار مزن دا برخوا همو جی بسر خستن بله مثلا مالپرامه بسایه سریوی هات وکرنه و 7 ساله کار دکه بله سلیم خان موتوف که خادی مالپره حوالی وی نزیک بود دوستکی وی بود همه بیجه جبو خاطری وی اف مالپر وکر و یعنی او کسی که کردستان دخواستن بچونا به حکومت تا روسیه را رونن همو وی ارگانیزه کرد گیشت بو وی درجه که جیگر وزیر کارندر و روسیه بوگدانوف حواله که وی پر نزیک بود او روژه که دلیگاسیون که کردستان باتا عینی روژه یعنی دکاره بون بچونه و در بات قبول کرده بله و او کارن که دیاسپورا و گریدای یا یکیتیا سوویت و دیاسپورا که نهاشی هیه او دیاسپورا دیا کرد وانا جی همو بنگه هاویا یورای مدان یعنی برای کسی که او نکه ویه که این کار نکه همو به حرکت وی به زانبون وی به فراست وی هاتن ریک خستن و همو جی به سر کتن آنها ام پر خنگینن هر یک ما خنگینه حتی گلی گریشت وی درجه وقتی او روژا مرناوی از هنکی وکه که دیندار بوم یعنی از بخوا آتیست بله وان روژا دیندار بوم جبر که مزانه بو هگر ریک هبه که جاره کدنی یورا و گرنا تنه کسی که لجوره به هست کاره بکه هیا از کتم وی روژه جی ام یعنی هنه کس دویشن ام هیویدارن هنه کس دوساوی بگرن دوساوی کسی که نکاره بگرن جبر که ام نکارن کسی که ببینن که 5 ساله دناف کار کرد و کردستان کردایتی بیه و ولد پریزه که پرمزن ام تنه دکار شور و تمیوی به ریا کویا دابو برخان ام دوی ری ده هرن دوی ری ده بردوام بکن و از بخوا دکار خدا یا مالپر ده از به سروکاتیوی کار خواب ریواده بب به سروکاتیا باطنی بگو یعنی گرکی یعنی از هیوی دکم که دوی دنیا جیان هبه که بزن به پاس کس شوی پر حز دکن او کسین که استودیوی دا آمادنه و کسین دروای استودیوی کسین که مال پرامه دخونن همو حیران وینه و حتی ایروژی مهدو دارن که گوری کداوی در کبن گوری همو داخوازوی پیک بینن یعنی حتی آقاز برای هوارندجی خبردن اگر لازم به ایسا بردوام مامۆستا سەدی سەر هونەی لازم بن ئەمێ ها چاد بێژە
تیرا دلی خواه می هنک تشتین دلی خدا بینن زمان بینن بیر لوما جی کرم خو حتی وقت او هب وربن ام به رابن ام بیرانینه که هنک تیرو تجی در باس بکن گلک سپاست کن ورا هون جاردن خیرات بن ولی هم دیسا بزورن هم دوستکی وی قدیم هم تاوی ام بیجن او جوک و تاوی خبتی هم حسکری کیوی برای وی آخرتی دوانا وک منین ما مستوانا نکی هیلا آخرتی دا باورمندن یعنی یک جوانجی برز شیخ رمضان سروکی فندکه ام شیخ رمضان بینن سر اکرانه کابر هنک جی او گوتنی خو بیرانینی خو بین زمان شیخی من هون خیر هاتبن سر سری مسر چاوی من هاتبن جا سر گلابه زانی وقتا دست پیکا برنامه خوشکا بیلا دست پیکر گوت دو گوتن و گو پاشه زانی ناو گوتنی ویدا تشتکی ها هبو گو دوین زمان برین اسلامت دیگه برین وی قایده لی برین اسلامت نامه اول راستیه شرف از هی او برینای مدای خوی سر رشاندیه هنده چونا بریم یورا نبیف یورا انسانه که اسابو هر کسی که پیرا دبو ناس 10-15 نیف ساعته که پیرا خبر داده ایدا نت خواست جبه قطعت خواست یورا را دوستایی بکه حوالی بکه براتی بکه چون که انسانه که اسابو روز دوین چا ماگنیت راست ولد پرزیا ویا کاری وی یال ملت تو هر کس اگزانه به کردستان و یورا تیناس کرنه اما که مزن بوی ها تا کرنه فیدراسیون ما راستی جی باسکه ما کشتم چونا یورا چون که خواهد که مزن سر ملیوی بود چا بریم تیمور خلیل هیچکا گود اجی وقت بیا وقتا پرس وقتا چید بین اجی دفکرم ازم گلو یورای چی قایده بکرم یه چا به مسئله را پیش رو باتا او رحمتی کنیازی بریم حالا چه بیجم وقتا یورا چند جراحات قرستانی بود میوانه ما اب جماعت قرغستان مثلا یورا داد کنفرانسه که ملت بشکی دید وقتا یورا چور رحمه خودی اب سالک در باز بود ملت برا بود ما قرار گرد گو همی خیرا یورا بدن هنک مثلا راستی پیش ملکی ما گوتم گو شیخ نه یورا ازدیه تا کات چای خیرای بدی چا تجاره قرآن بدی خواندنی مگوزانی های یورا انسان که کرده که ولاد پرزه کرده که امک ملت خورا دایه امی خیروی بدن امی جرا جبونا روحی و قرآنش بخونن از باورم خلقا عالمی قبول کرد چون که یورا انسان که تمیز بود کجی هر تم دگو شیخ من دگو تو شیخ من هنه یک دگو توی از قبول دکرم یک جی شیخ مراس جان حال آخردی دکر دکانیا دگو از دگو اکم دگو اون حرج گرتنه دگو وی دنیای یک وی آلیکاری بدم یورا انسان که انسان بود انسان که مرو بود مرو به حرف مزن روز دوین چیلیکس بالشوی بکوی هزار کورای یورا شیخ من از کارم دشته که و بپرسم ببخشین از گلیه و دبرم ببخشین هزار جار ده جار نا پیشکشوانی اوش گله جی ده مقصی باویجه یعنی کرم کن مروه کی هم بیجن تمام جیان آخو خدمت ملت خدا به خدمت گلی خدا به هم بیجن ملت حزب ولاد پرور به او قالوا لازم ويرا يعني هم بيجن دعاء ونظام تشتين ديني ميني يعني ويرا لازم
اگر جنت کیسه گور من پر جنت جی استا هری بلند جی مروی وسانه yani کیجان دینی دا کیجان باوریه دا دبی برابر گل وسانی نه اسونه والله اسونه زانی کیج انسان هزار باری هنه اول هنه هر کسک بریا خون یه هر حضور خلق عالمی خود یک اف کسک رادوین دبیجن دینم راسته فلان دین نه راسته او دین نه راسته شاشن او دره و هر دینکش بوی خلق عالمی جا ایلام او انسان کش بونا ملت خون جبونا مثلا کرده هادن کرد نوا وی ظلمه دانه نوا وی بلنگازیه دانه 5-6 میلیونه نوا وی بلنگازیه ده او کسی که قبول نکه ایمانوی نه تمامه ایمانوی نه تمامه سر چه ولید و برای سر وی ولید چیم که خالق عالمی اف زمان دائمه اف ام کرنه کرد دا یه ابا حجی خالق عالمی یه جمع بغازه yani ve roji min ve gudar kir ve tişte gelek balkeş gut yani em bejin gelek milleta din kirin hizmeta xu milleti yani devlet ava kirin bun devlet bun millet yani ev din min haya kinga em çima hatin mijara din ji ber ku hûn şeyxin loma yani bibexşînin من کاک دورش عربا بوی خاطری وی دینی 26-27 دولت خورا با کرن Türka jî همیا دین خورا دانه خباته لیما کرده سانه کر ام بونا خلام دین و یه او وان ملت دین خورا دانه خباته ام بونا خلام وان دا اوا شاشی که مزن عالم کرده برده baş emi ام وگر نسر که یورا نبیر یورا تو وقت بیرا منا چه یورا هرتم یه نوا میجی و راهی گلی کرده به از بارم سدیست ام هفرانه کرم اخو از سپاس که من سرسری مناطبین جاردن امی به هفرابن حیا وک مگاودن جگو حیا مکسر دلین خو tam هانین زمان نه ام روزنامه وانا هجا خانم زریا هجا ام بیجن خباتکارا ریا تزه او گله کارین ملتی اکتیویتی نصدا کدو امک دده برز بیلاس ترکیه ام بینن سر اکرانه جاردن از بیجمون سرسری من هاتبن گلک سپاس مجتوی برنامه بون جبر که ام بریا تکنیک اینترنتی تلفونی نکاربون بگیشتانا و demek kin ancak mexu gihandu ez hêvîdarim hûn jî neketin tengasiyê lê gelek spas dikim hûn xêr hatibin wekek yûra nemir we nêzva nas dikir hûn tevev dixebitîn hûn yê em bêjin ciyekî belkî ciwantî zaroktî yan jî wan çaxa da we hev nas dikir ez bawerim kerema xwe ema çi ki dilê we hat gelek spas kek devrîş rastem تلبیستی که یورا جدایی بیاد تلبیستی جیای خورتانیا و تلبیستی چیه تکوتنی هوالکاری من بود دوست بود هوگر بود یورا زوای من 43 سالا بود زوای که عزیز خوشگاه من خانماوی بود یعنی زوای که ایسا دلال بابای که عزیز بزمامه که دلال یعنی چین شایی مده کلکا مسکنی بود یورا وک چا بیشم سربلندی ها مه تمام بزمامی ما بو یعنی از چت خواست بیش من دست پیکی داشتی گفت که رمضان جی تا کشی که دویشن دم در باز دبه ایشن نک دبه تی درمان کردن مش گفت تی نراست از یعنی هر روش است ترمین دکم تنبونه یورای کلا جار بیه یعنی از شیرا خوابی را دکر و داریا وسیعتی دکر جارا شیرت باش دان و از دها کلک یکش من بوکه ماسی او سالک ام بی یورانه سالک باور بکن اف سال سفلتی قد تغمیش نکرد باور بی چاخی یعنی ششی تیرمه که دبریش تجی گود اف 6-7 سالی خدا چورمتی رفت شنبیره که می دار پسپوره که سیاسی ما وندا کرد
اف پیشویتی گلی خواب دلداری ولات خواب بروه کی زانه شرزه معرفت نفس بچوک یعنی ست حیف و کورایی سبا یورا کام بخت بر سالا 21 گلک سالا که دجوار و رش بود چقاس نافداری مچون لوی سالی و اف دخشیا ویران اف کووید چقا مروبین هیجاش مدرخستن برن ایرو از دکارم نوی وان هیجای ندن اف یورا نابیف چو باشی به این یورا نایف کنیاس ابراهیم میرزوی دا پی بری که میرزوی بری جو رحمتی نادیروف شیخ شامو شیخ پیر قدری سلیمان گلک الناف حسر بایی نوی وان دیرو که گل دابی بنور بمینه براستی جوی بنور بمینه راست مروف دبی جبو مرنی دبی یعنی دهاتی الدنيا يعني روجك امي تاف هرن امي كاسكك نومينا امي هرن الدنيا حق اللي مرنا بوقت مربي وك يورا هجاء كالك شواته وبحثا مرنا يورا از باور دكم وحمية از دبينو ونشوف يعني كالجان بون هستيار بون كالك وحجان ما باور نادكم دامك ما باور نادكم بقول دربه نرسته بله خانم ببخشین از گلیه و دبرم ببخشین جبر که درباس بود درباس بود یعنی tam وقت وفات اوی از آلماتی بود خبر اوی که هات کسا باور ند کرد و کساج طاقت ند کرد هف را بگوتا که دگوت چیلیدن دهایری سا متل دما yani problem ev ki nav meda dest bikir. Emi çan ha mamostek niye sıra bejin. Yani gelek trajediye ki tesira ve az bawer nakim hatta ser min here. Ben keki devrişesna mamostek bihis illam gele az herm. Yahut rahatsızı tu nekhaşi tu çari tam vakta koronayı neyse me bizori da seknandın. Vay piştivi jamara sa şerri khazari khura nagish kara manad ged ve ne işte zarım şina yura. Keki devriş men برنامه çekir bu sebo birani da keki yura ve ki 16 hafta kes hazır bun keki knyajite de hazır bu beriyem bikevin stüdyoyu bir xwin termi kir بكيفه نخوش مگو که کنیاش چه بیه دست ها اینگه دست هینگه کورونایی کت بود زانی بنده دا خیا یعنی بگرم من هیم مگو که کنیاش رجا دکم قاطی خوابه دادید فلکی نیشت فلکی یک نو مبر بون هجایان سال 2021 ساله که کرم گیشیم كاك دورش خوش قبيله زانيا تشغز مجم انا انسان هنا يك وك يورا نبي يك وك كنيوزي ابراهيم نادري كرم او انسان 100 سال عمر بكنجي هنا رحمتي من نادري كرم ده حسب ك 100 سال عمر كر دي سوجي مرد وجه زوبو هنا انسان وك مانا يورا مثلا 8 سال 9 سال عمر بكره جي بچور عملي من ديش جي بقول زويه ولا زويه ليه او انسان نسون لا هنا انسان جي ونزانن مثلا هنا هبونا اون تنبونا اون يك ليه ابونا انسان نباش قبول كم قلي قوتني خلاص نبو بلا از خواستم از گفتم كان قلتني منازع بيجم از فرضي خاصلاف بكم داويد تخيراتي بريمن داوید وکره یورا هاتی اول نبی از قربم سبب باورم دنگ نشی میکروفون از چت خواستم بیشم یک یورا اون باش بیزانم کی یورا نازدکر یعنی وک پراگ بود نو برا ما کردن دیاسپورا اروپایی کردن سویتا بری کردن والد یعنی پروژه بیت پربون پلانی بیت پربون مخابن هموتش نیوجی داما تمید گوتم بیلا تمید تمنی بی ابو تخاصي بدابو رجال دكم دبي كردن دياسبورا دبي بيفنديك تشيكا وكيد فقط كبتشي أبي تخاص فيدراسيون كي مازن تشيكا نوم تبي وقالك جورد قلت وانا بينا بريكراني وانا ربي بي ولا بن دخاصي وانشنا خاصتني وانشي اللي مخابن ارتشني جدا ما تشبيش بس قرب بسبا يورا زالي نكو تاني دوستاني زالو حسكرنا كمازن زالو
یعنی جار عبلی که اگه یورا دید که ما جوان گردستانی دا از خوشکا خالی هم چون نده دقیقه و بستیدم هم که اگه دردا چون هینگی با اوی خوشکا من دید و سر دا یعنی حسکده که مزن چی بود اوی ده که مزن چی بود و حتی داویاش جیان خواه یورا خانم خواه گلک هست کرد نخوشخانی دا بود هر لیاجی نخوشخانی دا بود یوراش یا اوده که دد دا بود یعنی خواه حاله که خراف دا بود جدا خورا دا دویستید گود لیا تگرک قوات بی تگرک سرخوابی از رجاد دکم یعنی زاروکی مگونن نبی مگونن تگرک سرخوابی از قنج بمزی بیم باطلی دگیشت لیا جناوی درکت شوی رفشی یورا در نکت پیام وی داوی مرا بو که اگه چوبو نخوشخانی گود بیلا نخیده از یرگت دمکتر ننویسم از نخوشخانی مسکور بم برا چه بیجم برا جی یورا تجار تجنابه یعنی والایی که مزین چی بود پشت یورا را و یه مینا یورا که اگه دچند بیش پشت ملت شو پشت مشکل دوی برا رحمت به برا رحم خودی دیسامي باخفن كرم اخو برا هزار سا یعنی حتی ساق بن التجارات آمين دلسوزی دلوانیاوی ماقوتی معرفتیاوی یعنی فداکاریاوی ولات هزیاویش بیر ناکم ام یورا یعنی سر بلند بن آمی دیسا سر بلند هزار سال داد باز ببین نو یورا زندی بمینه نو جماعت مدا و برا رحم خودی رحی یورا به برا سری مالبت صاحب صبری دخوازم خوشگاه خورا زاری وان را نبی وان را باور بکن گلک خودت شبتن اسکور بم چی بجم تجارش بیر ناکن یورا مگلک بیدوی کریه برا رحم خودی رحی به سپاس آمین بله ام سافگرن با پارلمانتری می هجا که اسکو داسنی هم اوجی گلک وقت نمر یورا ناسکر پیرا داستن هم بیجن یه سر آخه کی ولاته بون که هم گلی گوت برز داسنی اون سری من آتبن تشناک سربست بن هر کی سوارت اشتاک بیجن برسف بدن و سام قسکن بله یا یکی از دیسا جاره که رازی بونه دغازم بدم بونه روژا ایروین یورا راستی من و یورا مهو را براتی کریه از مکتب ناوین دا من دخاند چاقه یورا ستودنت بو ای هنگی مهو ناس کر ادغازم بیجم چه یورا بنده که اصلا بو نکو تنی باجار تلبیس و جورجیای دا کرجستان دا لناز دکرن از دیمه دیمه که کی داری هبونه گشکا یورا ناز دکر و قدر ویا زانه بو از دغازم بیجم که رمضان کلیکی باش بود بونا یورا چاقی مریت هاوی ناز دبو دخواست عصایی دی برکی مه وندا نکره برکی براتی ارتامه دا دریج بیا یورا یکی خاندی بو فاکولته تا فیزیکای بیا خلاص کرد لی او دل خدا حش خدا او ملت حزب او یا تمامی عمر خود درواز کرد کار کرد بونا ملت خود برکی کلتورا ملت بلند به برکی زیده هف حسکن هف بگرن او از دیسا گلیکی آلی خدا دغازم بیجم بنده مینا یورا یه مینا کرم آنقوسی وانا گلک راستی کرد بونا ملت خو لی تمه بونا وی یکی سری وان دیشیا همو جیا وانا را پروبلم چه دبون حسی دو جیوانا گره ملت وان درد که نه دولت امه هیه نه عرض هیه نه چه وی آلی مه اوا کک تیمور بلا خوش کامه گشت گلک باشدن مرا یکتی لازمه هرگی هم دغازن تشتک زیده هم بکن بونا ملت خواه لیجا توهره تیه سری معصی همه نو ملت مداد درتین هم بجن بنده ایسا کیجان که مریا دسکنی ایسا جی قومی بونا یوره بریمه ایسا جی کک رمضان و باش خبردا بونا دین بونا بهاریا مه از خواه ازدی مه هم ورا ایپی یورا ازدی بو لی هم گره زانبن ملت مه چیه هم چه دکن هم بونا هم چی مرانه او هموتشت بونا اولاده مه بونا روژا صبح چون که هرگی من ملت خواه انده کر هرگی من
خو اندا کرد ناوی قلبا و خو اندا کرد و زارو که ما جی و تشتکی امر خدا نبی از حساب بهار دکم یعنی یدنی کی پرسکه بونا تیمور من تیمور های بونا یورای بره خواه دیسا دغازم بیجم از گلک شامه بونا حرد قروی زانن حتی مری جهاله باوی مری هیه مریا تره چوی باوی مریا حتی یه وهبه وی کلا کتبه اره والا سان یا چاقه یورا چو رامه آی هنگی من دید من کنه بره جی ناز دکرن لناکا دغازم گاوه کی دیسا هیپش من چمکی زانن چه کار یورا آی به استودیا ودا از لازم راضی بونه بدمه داوید بروی کلفت آوی خوش کامن و انا را گشکا را ساعت قوات بغازم و پیش دا چوینه باش و زانم یورا راسته چویا رحمه به وعده چو لی امر دریج دبه وره آی برا تواق یک به و هم تواق رشابن اصلا که اما برا بیرا مدا بمینه و خلص از نوازم شین زیده دریج به بس چونکی ما گلک راستی گلک مریه چه مریه باشندا کرن و اگه کارازی دغازم ساعت قواته و پیش دا چوینه باش ساعت هرگی پرسک تشتکه از حاضرم جاوه بدم ساعت کاکیش کو از دنگیم تی هره از دبیم کاکیش کو از دغازم چکی ها بیجم قواتا گلی و او انسانێک بێوەڵات ئیپەی بۆنە وڵاتێک کار ناکە ئەسکی برا شێخ بە ئەسکی برا مەلە بە ئەسکی برا پیر بە کیت بە برا ببە ئەو بێئیمانە یەکە دینێ خۆن ناینە ناخە خزمەتە مەلەتێ خۆن ئەو بێ دین بێئیمانە ساعت وی ککرامت گلی وی کاک دەوریش بارم problem mikrofona kak devreş باوەرم میکرۆفۆنە کاک خود دادا بوو ببەخشین جار جارنا میوانê me rê de hene ez بۆ wê car carna hevala ra deng dişînim lom ez dengê xwe dibirim bîr dikim ji ber ku bibexşîn şêxê min ji ber ku vê varê gele normal birêz Ezîzê Ziyo Bedirxan yani karsazê hêja mamosteyê hêja bi me rabiya problemê wan teknîkî heye rojnamevanê hêja em bêjin rojnamevanê emekdarê Rûsyayê Prîskê Mihoyê gele bi me rabiya ew kê dişîne peyam dişîne dibêje problemê ew kê heye problemê internetê heye dîsa wisa mamoste Aslîka Qadir gele vê varê me rabiya xadê sihet qewetê bidê hinekî rihetiz e do baş bû got sa wek mizgînî ji da min got temam ez ê tevê bim mixabin îro min ra peyam şand got ez dîsa ne başim ez hêvîdarim yani zûtirê bigîjî tenduristiya xwe em ew jî dibe me temaşe dike bi me rayê belê em dîsa em tûra xwe dewam bikin piştî wek min got em ê sohbetek serbest îja nav xwe da wek em odekî de rûniştîne axifin em ê dewam bikin lê hem wê tûrê bi yani mêvanê din ra ne bêhurmetî endamê ofîsa peywendiyên derveyê pedekê birêz Abdulselam Zebarî kerema xwe mîkrofona xwe jî vekin car din hûn ser serê min ser çavê min hatibin û hûn jî hem nasekî nemir yûra bûn hem dayîn stendinê we bi hev re hebû kerema xwe ma çi dikarin bêjin me ra bêjin ji ber mîkrofona we de jî pir problem heye nizanim bi çi dibek ji têlefona we gelek spas yekê derwêş nizanim ne deng têtin deng tê lê xişirtî heye deng tê gelek spas yekê derwêş rêz û silav bo hemî biradera rêz û silavên taybet bû kekê Dawûd rastî çend salet ku me hebdû nas kirî gel kekê yûra û hemî ku dê me Sûriyê îro mirov bînî hinek
به یورایی و به مامستا کنیاز و به مامستا نادر نادرو مرا مبد دیاره چون آوان خسارت مازنب بو تبایا گلمه لی یعنی خسارت مازنتره بو کرد ما سوویت از هیویدارم خلق هبید مالبات هبی روشنبیر هبن زانا هبن جو بالاتی آوان زانای ما پرد کنه با مامستا یورا براستی راسته وکا دوستک وکا حوالک یعنی آلیک جدایه لی که یورا دیپلماتک سرکفتی و پیشکفتی بود یعنی هناك بلكي هناك جارا خلقك نبدرس كاكي يورا تدهش يان دقو اها كاكي يورا كم تدهش كاكي يورا دكاري سردارية قل دوستنا حزي خوشتا آرمانجا سركي يا كاكي يورا كرد كردستان بي بوي كس مروف نگرنگ بي بو كاكي يورا پیام کردهاتی گرنگ بي يعني افچان سالت كومو كاكي يورا ناسكري من دید که یورا دوست همی کسی که هر کسی که ببید کو خدمت کی بکنه بوکه که یورا نه نگرین بیکانه دوست او یا برای دیان اولاو بیان اسلام بیان اس بی بوکه که یورا افتش نمونه بوکه که یورا تشت گلک مهم راستی کرداتی بی کرد پروری بی برهم بی خبات بی حضرو پیشنیار نوبن بردام اوی همین جارا محاولت کردگو ام کرده سویت تنه بس نینه و ام پیوندی خواب گل باشور و پاچندی جرا هستر که ام پیوندی مدگر و شنبیره هبه گل دیپلومات کاره هبه لو ما دگو بدویه ام هر کس جیه خواه رولا خواب گرون که یوران الموسکو ریو مجی خوش کرد بی وکی کرده مای باکو دیان یه باشور یه پاچندی چند جار امات نوره ما هر کاریا که یورا مدیتیه مازانیا رولا که یورا بو چکرنا پیوندیا و خدمت کرنا کرد و کردستان چند گرنگه لو ما از بجم گلک گرنگه ام بیرولیا زانای خواه روشنبیری خواه خباتیرت خواه ام بردام بیرا خواه بینیم مرن نبدست مرن امر خوده ام حمیو بمرن لگرنگ اوان مروف قدر مروف زانا و خبات کرد بیرا خو بیرا نفش پشتی خوش بین تبا از بارم که یورا سنجار ما حدودی که از فازمتن جارک بحثا از بیشتر سال 2017 به شر ما و شر داعش کوتاینا بی که داود که یورا چند کسی که دی هات مجمل هولیره وچاقه هشتا شر گلک زحمت بی حمی روژه پیشمرگی ما شهید کفتن بریندار دکفتن که یورا گل که زلیم خان و هنده کسی دی ما حول داد گل وزارت پیشمرگه ام چند پیشمرگی بریندار ریاوان را ام بسنین در وکو علاجه هم بکن راست احتمال سر نگل دیسا من دید که یورا چند خمخور بود خمکه هندم ازن بو پیشمرگا و بو شهیدا و بو برینداره هبی اگر کسی کار مالاویش با احتمال هر دهان خماهم بیتن از ناخوازم گلک دریش کم دوباره از بجم سر مالبات ساقبه سر ملت ما ساقبه بو من چه شک نیه از بجم از صد زانم من حمی جاری جواب بودیم ملتی ما ملتک زندیه راست ایدو که یورا گل مدانیه راست ایرو ما مستاق کنیاز نیه یا که نادر نادروف نیه لی شکر ایرو که رفیق گل مدایا شکر ایرو که داود مرایه بارم خلقی دیجی مرا بویه چند جارا آلیه بنامالا ما مستاق نادر نادروف ام هیویدان امی بهورا ام بکارین خبات خواه هارو کاریا خواه خود حزیا خواه ام همی پال پشتی ها هفدو کن ام همی ببین کبر پشتی یا برای خوشک و برای خواه زانا بونا یاوان کسی نوکی یورا و ما مستاق کنیاز او بیکو بی سبب هندک و کردایتی ما پیواندی ما باشتر ببن لیدیس از بجم چجارا نابشتن ام ببجین بسنه چندی ام بکن خبات هش پتر لازمه ما که اسکو از بجم جارک
من تبلیسی ام میوانوی بین بیرامل آخذ نکاویته گو که عبدالسلام تو خوازی چو خور نکبه گو که اسکو همه چو خور نک بو کده خراب نبه از غازی محبیب لدیش از بیشتر خوشکا بیلا راستی رولاوه افتان ساله ما هاشم دو هدیه ما مستوی که شیخ رمضان خوشکا بیلا تو خوشکک مازنی تو عزیزی هر سال بی انشالله از نظام کاری ما مستوی عزیز قلمه دایا یا نه از هیوی دارم ام همی بردام بین ام چجا را پشت هفدو بر ندهیم چندی هم خباتت که این ویسا که رمانا که از نظام چه دی بیجیم قلب آخرتن هنه بس من نبید قلب دریش کم دمی و همی بگرم ما مستا تایمور همی کس هیوی دارم و تاکی مجید بیتن رئیس الصلاة ما بحمیا هیوی دارین بیرا وریا زانای خواهنده جی بکن چونکی بیر آنین و زانا رزگرتنه جارایی که بو خبات و ملت ما پشت اینکه بو کس و کار و مالبات وان زانه زرز و سپاس از هیوی دارم از چالاکی و بیر آنین بردام بن هر ساق و سرکفتی بدن خود ساعت تر بکک عبدالسلام کاک دورش داوید دوی مرا دنیویسی از نکارم بکم من نافدم سامن ها داوید هلدن داوید وره مگود کک عبدالسلام سری من هاتبن امی دیسا امی نوا صحبتی دابن لی بیرانینا ما يعني بیرانینا منو کک یورا رحمت لی به یا داوی دعوات کره کک رمضان يعني هون جيور بون بیرانینک او کک باش بو یا داوی بو يعني هفدی تنا ما داوی بری ویدی سما مستتمر کک پریس کوان ما الماتی هم به هفرابون ور اروپای مدیتی رحمت اگر کتی بیروه نووی دعوته دا من گو امن ها گوونده که بگیرن بوی بیرایینا همو سروک ریبره گله کرد مگو سرگوونده یورا نبی بکه بله و قال لك خاش درقسي هیچ سرگوونده کن بله ام دیسا او که خود دوام بکن وک مگو میوانی ما اینها سریدا رزیدا برز رفیق یعقوب یعنی سروکی ام بیجن وقف کنیاس ابراهیم میرزویف هر واجی سروکی تلویزیون ما وشان ما یعنی پشت گیری ما او بمرای ام خیراتنا برز رفیق کن دبیجن سر جوات بی کرم آخواه اما بیرانی نیخو در حقا که کیورا ایوار دا باش چه کلی خازی رزدارا بیجی چه بیجی کرم ایوار باش برا گلی رزدارا و سلاو رز تماشاوری مرا ایجارا از بوی که یورا دویجم رحمه خود لیبه از اوی انسانی ناز کریه چار جارا پنج جارا دیتیه و لالمات خرقستان جی دیتیه بیا میوانه ما و برای مامستا امر کنیازی ابراهیم و مام من یجا برای وینزینگ بو او گرمای امیم انسان اکی سابو که تدید و بجناوی خبرداناوی رابو مشتاندرای اوی تجه او دیگه حس کرنه که مازن گرمای که مازن سوا انسانی چید بو رحمه خود لباس برا آمین واسطه تلویزیونی و از داوود ابرار دویجم رحمه خود با چادریم جنجی جنت به ل از هجا که در رشانی سر زمان روزا کچور رحمه خود ام جیوه در آمده بود سر مامسات گله که بر خود کرد یعنی باریاتا و ام نباخشاندن شما من نشت یعنی من نشت گویی نه اوتنابون ری بار گریدای بون کارانتین بو و کی سبب کویت گله که بر خود کرد جیوه که کتا خستخانه دا پونیسه گوتن مدگو بر خود کرد گفت از نچون و نشت یعنی وازش نخواش کردم از بچم با تو من حقا نودلی می راحت بیزانی حتی چوجی یعنی بر خود کرد و داوود جی تلفن کرد داوود را خبر داد داوود یعنی سر تلی حتی روزا کشور هم خود جو راضی به
او روزا که خیره ما به احمدی ابراهیم میرزویف برای مامسته نمام من دا و روزه جی امین هفته سالا وی بو سالگرا وی بو لی آپیکی نیاز گفت که امین هفته برای یورا نویف امین درباز کن هفرا یعنی گلکی بالکش و گلکی یعنی خازستان دا گل انسان تبلی بون و رحم خود لیهانین بکی جیرو که کردستان دا دو برای مثلا سلمان یعنی سلمان و ازدی کروکی جی کی دا سر ماسه اوه دا تخت خیره وی رو بدون بکی نزانم بنویسته اصلا دوم که بکی مامسته که نیز اوجا راولی نکرد بکی جی هم نزانم بیا رحم خود لیبه آمین آمین yani Rafik can hem ev şerri neçuyini merad kir hırst ked ve ne iş ezerim ve nizam çekir hem ev nüvisamın pişti evki ev nüvis belav kir vay peyramrat vay ussa xemgin bu sadri yali kiyaji سپاس کرده چه تشته خاک نویسی نظام چه بشره برا رحمت لیبه اما ایسا صحبت بکن ام میجا گرد دورش هجان گرد دورش یورا ها قاسی انسانه که ولاد پریز بو وکی مرنا خودش یکیتی ناو کرده دا چه کرد به مرناوی باشی مثلا نوا راستی جی تاریخا کرد ثابت دا کرد مسلمان تو وقت خیره کرد ازدی ندایه اما جارا اولین آلماتی قرغستان دا چه بود مرنا خودش او یکیتی دیسا جی یورا مرنا خدا چه کرد چون مروی خدمت ملتی خدا به هلبت مرنا خدا جی عینی به وک جیانا خود او تشتکی پشتی مرنا خود جی او دیسا عینی تشتی دوام به نه مگاوادن مثلا بیجن گوتنین نمر دنگویجی نمر آپی رشید مثلا تشتی وی گوتون هف پیوینک منوی ده هی او وک مانشیت گلک روزنامه وی وقتی هاویتون وک سرنویس اینترنتی گلک حساب پارو کرده بود yani eftiştana tabi mrinavan jiye gitiye ki helbet şeydi ki nav milleta. Beli David Can Braymin heja keremak telefonak serkileki bizverine. Na bak perivergiyon. Na bokam pastav David. David telefonu desti khuda ne girdi heja. Ez bijim ev dengi min nabhi. David ty słyszysz nas? Nabizari. Çıma gelo. David. Mikrofon. Biz derkhim bira cardın bi. Derkhim bira cardın bi. Çend meyvani mey tevi nebun gellek ez xemginim. Cardın benim zaman. Ki aziz de bira telefon dikende kara problemi yanad çıkası. Eli. Kar ali kari bikim. Az dikar yani ilo belki خوب تا گلک باش بم دکم سر نوی گلک کازاخستانه از بیشم که گشکی رحم خدای برای ما یورا کی یورا با مثلا جالی معلومات مامستای نیازی نمر و کلفاتای گرچین کروی وزیر نامده بو نه لالمات کازاخستانه و زارو کی گشک معلومات گشک رحم خدای لیدینن بیشم که با خود صبر دم معلوماته و چاد بیشم دوی سالا که 21 ساله جو مگو تا سر زمان داد تاریخ کرد و کردستان دا کرد ما سویت بره دا حرف راشین و حتی نیفتاری مثل انسان مازن گرام با هم دا کرن هر شکل هم روکی دا نخوش کتون پای هفته ورته دا ورکم اساجی اکادمیسیال هم داره که مازن خون نادری کردم ما پیام رو انداکر رحم خدا بی بجی از کلا خدا امین نابک از لاست کردم امین سوا نادری کردم امین وراجی تربیت برای اوکی چکن تلویزیون دا بیرانی بینن اساجی هم مستقیمیت دسته ما افتشتان ام بکن هر کسی والی که امروزه هم بردوام کن چه دسته ما جای که زبانی بود که چه دسته ام بکن بوشتاری اون یکی تیچت کرد اون برای تیچت کرد آشتی تیچت کرد اش گوش دمه هم یا بکن هر کسی حالی کی بچه کن سپاس کن خودش و راضی و گلک سپاس توی جاردن سر عرض بی ماموستا تمر ایدی او تورا فرمی تورا رسمی ما همک در باز کردن داود ما
کرم آخه هم بیجن چه دلی و هات سربست و کم بیجن هم جیه که رونشتن صحبت کن یعنی وی اتمسفری دا کرم کن و داوید صحبت نویسی اکی هبرافت داوید نویسی از نکارم بکمه از این وقتا گوتنختر روسی بنویسیم تمام پیش ما تمام بیجمش گو تمام تمام پروبلم شد هاتن از بخونم تمام شیخی من گلک سپاس بله ما مستجان کی ازم کرم کن سربست ایدی او طول خلاص بود سربست نه هم یعنی از خوازم تشتکی دنه بیشم مثلا یک یورا مرو وکی او سابو که من دخواست از وکوی بوم نه هنک مری هنه وک حوال به همپانه هنک مری هنه ولاد پاریزن هنک مری هنه وک مالخی ماله وک باف او حمید دنا بوی جامعی ده هبوزانی یعنی از دل بیرا وی دکم نه مثلا هنه کار هنه وکی کسک جمع وی نکرن لیوی دکم مثلا که قرگستان بونا دعوت کی یا کره یک رمضان بله yani hatibû Stenbolê ji bo pir konferanseke mezin ya Diya Kurdî. Yani şîna bavê min de ji Gurcistanê bi taybet rabibû hatibû şînê zanî. Yani heftê saliya Kinyazê İbrahîm da rahmeta Xwedê li Kinyazê Rahman mirî Camera haw qasrê da berxa hat zanî ez jî wira bûm lê ez bona karekî çûbûm ew kitêb werdigeran gelekê hinek xeberdana virdewê de ez bi kar çûm lê ew camera bi taybet ji bo Kinyazê bira rabû ew qasrê da berxa yani ez dixwazim bêjim ew camerekî yani malbetek ku sas kiriye ku ji wana ji kurê û ji her du kurê wî û ji xanima wî yani Kurdayetî dibare. Yani min carekê tenê ew dîtin wextê li konferansa Moskvayê her du kurê wî xwastin danûstandin bi dal Kurdê ra bikin ew dal Kurd tîmeke virayê Kurdayê. Yani min texmîn kir ku evana yani di xûna wan da xûna Kurdayetiyê dikele yani. Yani ez tiştekî dinê jî bêjim ew karê herî mezin mesela konferansên Kurdzaniyê dida amadekirine li Moskvayê gelek Kurdzanên bi nav û deng ji bo xatirê wî dihatin. Mesela konferanseke Diya Kurdê li Moskvayê kir ez jî hatibûm sed kes ji derve hatibûn ew hotel û xarin û marin hemû organizekirin ser wî bû. Mesela ew wek min got ew serokê me bû yani di malperê de ew redaktorê sereke bû ez tenê beşa Kurdî de em kar dikim. Yani tiştek ku bixwasta me tercüme kira ji Rûsî Kurdî yan ji Kurdî Rûsî wan du malperê me hene yek Rûsiyê yek Kurdî yani lava dikir hîvî dikir weke heyran ez xwe difikirîm eva serokê min ev çima rica dike yani dibe heta sibê belkî tu bikaribî vê tercüme bikî mij bo xatirê wî eynî rojê de hazir dikir her tişt dikir yani dixwazim bêjim qedrê wî di nav Kurdistanê da jî hebû mesela ji bo kesek here Balbarzanî çend roj lazim e berî bêgotinê yani dikevine dorê virdewê de lê wextê yûrayê me diçû Balbarzanî eynî rojê wî ya qebûl dikir. Yani wextê çû rehmetê jî temvaya Serokatiya Kurdistanê pir serxweşî şandin û vê carê jî van dawiya wextê şûm Hewlêrê min hinek bi serokatiya re rûniştin virdewê de wana bi dilekî wisa xemgîn bona yûra xeber didan ku di alîkî ve jî kêfa tetê ku ev camêr tiştekî mezin pey xwe giştiye. Yani hemû Kurdistan jê hez dike ser dereceyeke gelekî bilind û heta niha jî bîriya wî dikin û yani gotina min ji Serokatiya Kurdistanê jî hemû kes di nav da wekek zikrî heye wê derê û hevalên dinê gelek hene yani ez çi bêjim ez hero bîriya
تک یورا دکم از برا خودی بکه از باور نکم لوی دنیا عمل هیا لی از فرد خوازم لوی دنیا عمل هبک برا حیاوی جه هبک ام همی چقاسی جی حز دکن رحمت دف ساو یک دوریش داوید هات داوید تنگی متیت ولا براین نکی. عزیز داوید خیر هاتبی کرم آخو تلفن خود کاری ها بزورینی برای Ya çay Evet, sabah evet, mine evet. botanı dengeyi veri. نه tamam bekat Ha. تو خیر هاتبی کرمانجی زانی یان ام شیخ براتر را ترجمه بکی از ایوار خیراوه از قربانجی فام دکم لی ببخشینن ایزن هبه از اورسی خبردم چونکی فکری خو خازم اورسی بیجم Kerem beke bireyim. داوید Kerem. Kerem. هلبت کرم که روسی بیج تو سربستی تابی لی هیویا من ته هیویا من رجا و منتا من جته کره باوکی کرد و کردواری yani ne qala Kurdewariya wî dikin en yani işte herî pêwîst mesela hin kesan zengînê dünyayê qala mal û halê wan dikin qala dewleta wan dikin qala nizam şi dikin lê hin kes dibin nemir bi milletheziya xwe bi milletperweriya xwe bi xadî derketina zar ziman ewn û edetên xwe ez hêvîdarim tu jî wek kurê wî bavî حاول بدي وزماني خو زماني تايبت زماني بافي خو هين ببي هيفيا من رجال من لته وك برا كتاب مازن كلام كروسي بيجي شيخي مرة ترجمة بك Да, я, во-первых, извиняюсь за техническую такую неполадку. Я просто сегодня хотел непосредственно с отцовского места выйти на связь, потому что, ну, это важно. Вот. Дядя Рамазан, я, наверное, Это очень трудно. покороче буду говорить, чтобы получалось Хорошо. переводить. Dve yurada seri avli da biborinin wekî teknîkî çê nebû ez serê serî de tev nebûm me yek ji divê min dixwast ez cê bavê xwe rûştama me xeber bida çê nebiye بله تشنا kerem kedavît Я очень благодарен. Грана кашуна баве хурунуштма. Kerem говори, Давид. Я очень благодарен за сегодняшнее мероприятие, которое организовали. Для меня, для моей семьи это очень важно, это очень нас тронуло. И я действительно соглашусь с нашим уважаемым человеком, который сказал, что необходимо действительно на курдском говорить и высказываться. И я более чем не сомневаюсь, что в следующую нашу встречу вы услышите от меня хороший курдский. Браво. Ушка Белла, давайте вы же Молодец. ведущая, вы Спасибо. профессионал в этом деле. Вы Ну, переводите. ده ببر داویده داوید بیجه از لیبورین خود خوازم که بزمانی روسی دنگ دکم لی دبی از گله کیف خوشم سپاسیا بربانگی دکه که و اف برنامه پیشکش بیرانی نباوی بکر گله سپاس و از سوز ددمه و که که دوریش دبی راست از گوتنه بیر رازیمه از ایجار دم قربانجی که خوش واره با آخبم حیران دبم تو قربانجی زانی لی تشرد که با آخبیت زانم داوید Aferin. Zana, Ну, hadi hoş Аля, я zana. зоном Ходай- аз фам ходай дакам, жарысал, да. здесь Джагером, такая зоном, ситуация, что зоне. хотелось бы, да, Без более проблем. высказаться так, чтобы... Потому что на мне сейчас такая тоже отчасти ответственность, потому что мы потеряли отца, и вот год, сегодня прошел ровно год, мы ждали этой даты с той точки зрения, что мы хотим включиться, планируем включиться во все процессы касательно
становления независимого, в первую очередь, Курдистана, потому что это мечта и это смысл жизни моего отца был. دبی ام هیویا وی روشی بون روسال وگرا خوچه داوی یا باوی من و ام تخوازن نیتا باوی خوابی نسیری و ام تخوازن تاوی وی کاری ابرو لکه تیدا بلیزن بو آوا کرده کردستان که سرخوا افرمش ترا داوید ادزانو و که بخوازن هونی بکن خود شیر اصا پی باوی ترا وان تا بریتا یعنی اون گرکی وی کاری باوی خواب بردوا کن تدزانی پروژه باوی تا پرکون لانی وی زعبون تگرک وی شکلی دریشکی یعنی داوید گوت اساس دادم یعنی از وی کاری دور نکردم مزید گل وبم چقدر قوات تا بندگیش از وی گل وبم و وی کاری پیش دادم کرم کردم Давид, как раз по всем этим вопросам я и собираюсь приехать к тебе в Москву на днях. надо Давида теребить. Да, Да, у нас есть я очень рад всех видеть и всех очень рад, и вас, как Абдусалам, очень рад видеть, потому что со всеми я сегодня пересматривал кое-какие фотографии, и нас прекрасно встретили, я помню, в Курдистане, и мы прекрасно понимали, для чего мы посещаем нашу историческую родину, и хотели бы непосредственно продолжить эту славную традицию, и мы потеряли отца, и я просто был, мы были, и весь этот год мы в таком тяжелом моральном состоянии, но то наследие, которое оставил нам наш отец, и те знания, которые нам оставил наш отец, мы, с одной стороны, мы никогда не сможем догнать все то, что он создал, и все то, что он представлял из себя, но в силу определенной специфики нашей работы в России, напрямую задействованы в каких-то открытой публичной политике, в том числе касательно Курдистана, мы не можем. Но уверяю вас, и это в первую очередь дань памяти нашего отца, мы можем и будем, и делали это с отцом, и сейчас, оставшись, но с другой стороны, заручившись, я думаю, большей силой, нежели когда отец был жив, потому что вот сегодня, ровно сегодня, я думаю, во всех конфессиях это одинаково, он стал небожителем, и это очень серьезная спина в этом плане. И я не сомневаюсь, все его мысли, все его цели, все его какие-то дела, они были связаны с Курдистаном. И я извиняюсь, тетя Бел, просто закончу мысль, чтобы вас не нагружать, так сказать, словесно. Одно из последних его СМС-сообщений, когда он переписывался, его телефон, он у меня находится, и когда один из его друзей, наш брат, наш друг Мемо, спросил о его здоровье, он сказал, нам рано еще умирать, потому что мы умрем только тогда, когда увидим независимый Курдистан. Это было в его переписке. И это действительно дорогого стоит. Переводить ты закончил, да? Да. يعني جاردن داوید و هم یاسلاف دکس پاسچه خوشوارد بیجه و بیجه از یعنی که اکر عبدالسلام زباری و تایبت سلاوی خویجواره هنه دبیتی بیرامست گلباوی خواهم سردان و کردستانی کربو زانی هم سبا چتین پلانی مچه بون و از سوز ددموه یعنی چه قاس قواتا به حرکت و بگیجه امی کاری باوی خواهم دست بکر وست دبیم نگیجه نوی درجه که باوی مچکر لان سوز ددن امی حمود هر تشتی دمی ببین آلی کار باوی بنده بی کنفرانس چیت کر کنفرانسی یه سیاسی یه زانیاری یعنی حیمی وان یعنی پیما یعنی تکلیون
ایدی یورا دانیه چکریه یعنی داوید جی پی کاری با خود چو با خود توانید چو وزارت کارین در و همو گله وزارت اندا داوید جی نزدیک شکل داوید بریوی ادوکاتن زانن عاقلن زیرکن و بیامی کاری با خود بردوا بکنو و تبي تشك بوبي من كرياس عسي صوص دموازي بين بساري وام تبي از كاكي زباري از وكاكي رمضان يعني ام كاكي داويد نايلن وكيد ام كاك داويد بلاق إنن شبكي قاري داويد قرأ لأن كاك بيجي داويد بكى شبكي داويد بو قاري بوبي قصنا يعني تو برجداري داويد بريم انت كاك قاري بوبي خدري چقد قاري چا قوات تدقيش بريم شيرن Спаси ке мезен до ва хамио бунакове Давид Can, говори если можно, вот это про СМС-сообщение, это одно из последних, это очень важный момент. Да, жира СМС телефона баби خدا پیمان خواند بو پیمان جرا ممی ماموی شاد بری داوید قلت بتشوني يورا دبي هلا وعدي مرنا منات يا منامرن حتى كردستاني نبي از نامر از كورب مسوت يورا كورب هزار كوري كسر كردستان بو هزار كوري David Can gelek spastara serseri min hatibi çavitem şeyhi min как говоришь аз корем готнаки Давид Робежим Руси Kerem kez hazım tiştekte perskim bejin peyra zivipers Давид, дорогой мой, я, честно говоря, тебя не трогал вот весь этот год, потому что я знаю, что это была огромнейшая потеря для тебя, для мамы, для брата Юры. Поэтому я тебя не трогал. Мы с тобой были все время на связи, и я говорил, я приеду в Москву, я обязательно на днях приеду в Москву, и я приеду, как раз таки я хочу тебя подключить к вот работе. Ты помнишь, когда папа умер только, я тебе сказал, мы с тобой по телефону, плакали друг другу, я тебе сказал, Давид, вот то, что папа наметил, да, ты мне сказал, пожалуйста, то, что папа наметил, это нельзя оставить на полпути. Я тебе ответил, я тебе слово даю, что на полпути мы это не оставим. И я хочу, чтобы вот эту следующую половину пути мы прошли ее вместе с тобой, чтобы папа вот с небес на нас смотрел и радовался, дорогой мой. Обязательно, спасибо вам огромное, мы обязательно, сейчас с большей поддержкой, потому что эта поддержка уже, отец, он рядом уже с Всевышним. Все мы, как говорится, в высказывании было, все мы оттуда приходим, все мы уйдем туда, и не меньшая непосредственно поддержка. Мы это чувствуем, и я уверен, что в ближайшее время та цель, то желание, которое было у отца, оно будет достигнуто. А это желание только независимый Курдистан. Нельзя ни в коем случае эту ситуацию отпускать, потому что повторюсь, что мы со своей стороны, все, что от нас зависит, с точки зрения российской действительности, потому что российская, так сказать, и политическая элита, и российская политика в целом, и геополитические факторы, и те факторы, на которые влияет Россия, их надо задействовать вот в этом курдском движении. Отец всегда это делал, отец всегда был объединителем вот всех слоев курдского этноса, и мы не имеем права свернуть или оставить эту тему. Спасибо вам, спасибо большое вам, и мы очень тронуты, и низкий вам поклон. Спасибо. За сегодняшний вот этот вечер. Спасибо. Как говоришь, ты açıl xos یکم از همه پیام ماموستا اصلی بخونم دبیجی مخابن کرونا ببخت اجی پیچامه نیشت استوی برنامه ببیم لیبورنا خود خازم سلاوی من بو هی برا رحمه خاده یورا نابیه به ماموستا خازم هیویدارن روژکی هونجی بگیجن تندوس یا خود زوتری دیسا دنگی وی خاش سوتا و ببین شیخی من hemen mamusta temurci yani biraninek xaş em bejin hani zaman ez xazim tiştekî bipirsim hûn
به نمر یوراجی یعنی از باور ما مستک نیاز شی هبو اینگا هم به هفرا چون زیارت سردانا ام بیجن لالشا پیروز جی کار ننکی قلاوی بیرانی ناخب کنم چه نافبراوه دا درباس بود شیخ من چو دستی حنه شیخ میزی چه حنه چه صحبت چه بوالا کرم آخه از دیم بود یورا گلی کرس کرد کاک دورش از آنم تو چه غازی ببیزی از آنم اوید زادم میشی فقط از رحمتی کورای هر داشت کورای کنیاز ابراهیم کورای هزار کورای یورا باب شیخ جی چو رحمتی همچون شیخ جی چو رحمتی رحمه خدا بیبجی همچونه که همچونه لالش نورانی بله جمعه سر دادو چون کنیاز ابراهیم پیشه دو چون از پی دو چون یورش پیش پی مدهاد نزا چه بود یا ها سلام هر کسی که دست اقتدار شیخ دا در باز بود پیش همه مروف گلک بود مروف گلک بود همچون کتن سرای دو چون یا وقتا دست اقدان در باز دو بون شیخ خود دست اقدام مدام دست شیخ پاچ کرد ما پاچ کرد ام درکتن یورو از همه اسکرم گو شیخ تو زانی از چه خواستشتا از دکم گو از زانم کردستان آزاد گو او از کرنا صدقات بود گو از قیمت اگه دنه دمه دادا مش گو کک یورو مگو افتشتا که نرماله شیخی ما کردای خوشی مزنه عمری مزنه چه دستی پاچ نکن گو شیخ از عجیب مثل ما بوده اون удивлялся он мне тоже рассказал Юра Мурагли могу Юра давай так сделаем сейчас снова пройдем я ему еще раз руку поцелую а ты сфотографируй а потом мы выставим в интернет говорит а ты не боишься могу носар это давай и мы снова прошли амджорка не чун как говоришь زنی هم درکت نه هیچ کاروسی گفت ببورینه مگو ازو کک عبدالسلام هم پانیمایش نکن کک عبدالسلام وقتا دست شیخ پاچ کردم درکت یور از همیز کردیم گو از خلاص از خیلی از برنت دام مگو یور هفتش که نرماله مگو روسپی مکردای شیخ مکردای عمری مزینه چون دستی پاچ نکن مگو امونه دفکر نه فهم نکن گو والا از مطلم مگو یورا دغازی هم جار کنه در باز بین از دیسا دست شیخ پاچ کم تو شکل بکشینه ام تخنه اینترنت جبون اون ازدی رادیکال یک دوین ام نکرده ازدی سر عشق کافسه شیخیم اویش گو تو نترسیم گو نو سرطان نو ام هرن ام جار کنه کت نریزی از ام جار کنه چونه اویشی تلفن اخ بکریه پیمتی به دست شیخ پاچ کرد اویکشون شکشون تشتا گیت خواستم گاگی دبرش بیشه پاش از بیشه ام بیشن و بوی ازدین رادیکال کشاندن لی بسرمان رادیکال چیکرن راست بیشه گاگی مثلا بسرمان رادیکال کشتریدش از ویجی بیشم ام هات نورا چند همه را تلفن کرد کرده که آلماته مرا تلفن کرد گو شیخ تا دینی ما حرمانده اره تشتیسه نه کک دورش پیش مداسا دو گوتن روی من نورن سا بیجی نوا یک یاد دا اره با جانا غیم تلفن کرد با جانا غیم گو برا از هر روز سباتا شهر دامه گو شهر چه کرو گو تا دست شیخ ایزیا پاچکریه از شهر وای ایشا بخیره نمیده مگو وانا برام که اوچه غیجریا مگرتی بوزانی خوشکا بیلا از 10 سالا ندیشته نسته که من قدرستانی مگو تو وانا برام که وانا را بیجه بیش شیخ گوتیه او شیخ ایزدیا یک امیچوی دستی پاچ کریه او هزار جاریج وک به قافا به ایمانا به شرف و چطره هر کاش این نمونه که بجم باب الشيخ هاش بها تو شيخ مسلمان کرم دقیق کرم ما مستشکرم کرم اوشکا بیلا وقتا شیخ بابا وانا نهاد نا موسکو تبیرو بریم یورا مرا تلفن کرد گو شیخ گو متروپولیت روسا گازی و میوانداری که شیخ ایزیا که شیخ بابا اون گشت دینی مگو یورا هستیم موسکوی
از فریم هات ما اورا از یورو تپ پیشوان و چونه و چند روز اورا بون از جمعان بون از محب باش ناست کرد واحد کی باش در باز کریه yani ما خب، مسكرم كن اجي abi نمونه tep gibi tepuri aynen. çilince ها مثلا یک یورا یعنی کردکی تام کرد بزنی نه اوی are valla اوی به کراپا کیوی هست از ناوی وی نادم یعنی شروی دکرش برکو وی دیگو هم نکرد میزدینه او دوست کرد مسلمان بو وک کنیاز وک شیخ رمضان وان اجازت خوازم نمونه که دنه بیشن وقتی ازدیا و مسلمانه که عیز زیو وقتی که هاتبو ایریوانه یعنی کاری که وان هبوی کاملی مرده بایده ایجا ما خواشی خواه هفته دکر من عزیز را من گو از امریه و مسلمان دا جوالت ربین هات نورا ایجا ویجی گو امجی ری ودا ارمنستان ربین قازاقستان مانا هفته دکره یا یورا دنا وی گوونده دا به خود وک گلک بوزانی یعنی هر یک ما تشتکی وی هبو لیا یورا برا یعنی وک کت تبیجی هر تشتی بام هبو همو برف کربو ناوی دا بجی کربو راسته برا رحمه خود لبه ام کربن بونا یورا مزن لی ام به هیوینه کروی و خانماوی دلال و کاروی بردوام بکن جخوا ام دمال پرده از و خوشکا بلا و که معروف ام کاری وی دمشینن ام نهاجی به سروکاتی وی کار دکن یا ام تشتک به سری خانا کن حتی ام به آوکی باطنی لوی نشورد یعنی گلک مالی آواج همیا راجی که برای که ما بیرانین یعنی من گوتنا خواهد اگر که درش كلام كيك عبد السلام وقال بحثه که یورا کرو شیخ رمضان و لالش از بجم چه ازیدی نه میر و نه پیر و نه فقیر ازیدی هندی من نشوینه لالش هندی من زیارت لالش کردی از بارنا کم چه ازیدی هند زیارت لالش کردی بیدن از بجم جاره کی بیدم که یورا هاتی که داود پیرابی جاره کی بی که داود بری هنگی لالش ندید بی گله جاره من دکو که یورا هوسا که داود هوسا که یورا دکو بره والله طول ما ازدی تری از دخوازر بونید که هندک میوانه مهنه از داویه خوازم رزو صلابی تایبت بو که داود بشینم دمه که ما هفدو ندیتیا از هیویدار ماکو که درویجی گوتی جی بابی خواب بگره انشالله و بگره و باشتر جی رزو صلابی من بو حمیه هنه که شیخ مامستا تیمور بلا خان که داود برای ما گلک عزیز که رفیق از هیویدارم که رفیق رزو صلابی برادر نجی حمید از تالي قلت لك من هيا ببورينن از خوازم سپاسی که تایبت برا رحمه رحی یورا ازانی چقا بختوارم که یورا ناسیا من دا که عبدالسلام زباری ابی چقا کاره که هجا برا کن یعنی ایدو اگر از کسی که کردستان باشوری کردستانی ناست کب سایا سری بی بنده ای عفرش تر از گلک سپاس تر که عبدالسلام نره که دل رم هجا ماکون و ایرو از یورا دکی لکمه شکتو که لکمه که عبدالسلام که رمضان خوش کاره تبری می از دکر و از باور دکم یعنی کاری یورا به بردوام به تگوت یورا دیپلمات بود نه براستیجی دیپلماتیک وک یورا نبود یعنی خزایی دیپلمات بود یورا زانی قبل 20 روزه که یورا دنگه که بلند خبرده یعنی بسیار دیگه یورا که هرسم برات بود اصلا که هرسم اینجا که بلا بسقره بلا سپاکوی پالیت آیت ببینی هرتش باش به نه سر تو جار بالنبيس اگر تشتكي بقى دلي بيشا
بيدك بس تخبطها دركتا اب مروي ستشوف مرود بير بك برا رمن راح يتابع يورا برا رحمة صبري خدي بده لك. خوش كامن زاري خوش كامن برا رحمة خدنا بجيب الجنات به إن شاء الله اللي باي بيرا صاحبك وديا هيك زبوري يورا صاحبك وبيرا وديا حميار سباس كيك زبوري باس. از باردم كلام بين كيكي بيت يعني ام يك اخذ يا داوي از بجم راست بيرا وديا وان يا يعني بيرا وديا طالع النخوشه لديسا سوزك پیمانك هفدو بیر آنینه که انشاءالله همه باورین همه بردام بالسر و ربازه امين امين آمين. ايدي دارم آمين آمين. سباس كيك قال زبوري خوشحال که شیخ ما مستر تیمور صافي که رفیق دائما باش. عزیز بخيراتي. ما مستر درویش رز خير. اسلامي ما بحب بخيراتي كيك زباني و رز تایبت بو که دو سير باس. شاوري باس. ناطبن باس. قال لك بس كيكي يا عبد قال لك سر قال لك سرا و سر چای بابا ديواني باشي بيجي سلام يديك دتشن ومبروك السلام باش كرسالة متشاويون بعد بلاسيون بله ما مستهستش تأكيد خازم طيبت وبرسم كي يعني ما أم مستهبرا عمي ما مستنى عين بكرة دوي ناتني يقول ما مستنى شيخ رمضان ما مستاهل فكره غير فكره هذيك راه فكره شيخ اكي يلا شيخ رمضان اكي سرمانا لا لا يعني بيشنج الدين رفيق همي على قوي وان تشتاتنا قالوا ميكروفون ما كيجاني دا بروبلم هي از يعني برسا من او قالوا ام بيجن زار زمان كي تنابه مثلا ادي جواني ما كردي بير بكن كردي نمينه ولا تكمي ازاد هب قالوا معنوي هي از خازم يعني تايبات بپرسم زانو عين بولات شخاتش تقنابه تزاني هنا كرد بيجن يكيتي دنا ماذا تنافردوي دا يكيتي دنا كردن ولات باريس دا جركي هنا يعني بله. كردن نا ولات باريس با او يكيتي جمرا نا لازم زاني يعني نا مثلا حتى الدولة تنبت تشتكي چنابه يعني هنا كاسين كو إيرو رابونا نظام او نا مجرمه اللي ازي بيجم تزاني وی کردستان بخواه چه به نه به وان چک و مکان نه به وان تقرقان نه به کالاشنیکووان یعنی همو ولاتین بندست روژه که آزاد دبن او کسین که ولات ما داگیر کرنه و که ارگانه که ما هلدانه کرنه نوا بدن خواه وی گلک درش کار نکه او ارگان زانی وی کردستان چه به لی تنه اوی به شرطه که چه نبه هگه کرد بخواه نخوازن و اف پروپاگاندا براتیا گلان و نظام ام کردستان نخوازن او همو جداخوازن دجمن مته زانی اري والله اري والله گره که ام هنه که فرق دانن مثلا از دجی یکیتیا کردم یکیتیا کرد چی ببه ام همو کرد ببنه یک بسن از خلاص کم پانشی از ایویدکم نکرن پولیتکی سر چان زمان و جبینه که چه به هنک حوال و رابن بیشن از پیشنیار دکم که ام کردستان نخوازن از ایش بیشم نابه حیران یعنی چات نخوازی گره تشتی ساده به تشتی چه دو بیشی اویش بیشه حوال بسنه بالمه دموکراسی همه تینه دنگدانه جی اوی سرکبن یعنی او انجام یکیتی جوی او بزانی یکیتی دناف کسین وک و گرکی بیچه کن کسین ولاد پاریس کسین که ملت خواهز دکن او یکیتیا به کسین که دجمن را کار دکن او یکیتی جمع را نلازم زانی يعني هناك مجاري دركتن لي هناك دركتن يا ام قوتنن كاك يوراو كاك كنيازي ابراهيم واكاديميكي مي مزن ناديروف ام جرك سرياوان هرن و اساخويا كم حمي سرياوان بچن و ام وانا جبير نكن و حتى ريبري مبن اوقس خلاص كل يعني كلام بله
به اوایکی سربست کی دخوازه از دخوازم که گرافیک جلوه ام آمده صحبت سپاسی که تایبت بدم بر بانک تیوی را جبو وکرت برنامه پیشکشی ایرانی نکه که یورا کر یورا گلک حز دکر بر بانک تیوی چه بو یک بون تیوی چه دا قضاوی بو ریا ترزه درجی ویدیو وشانی چه کر یعنی که راهی که یورا و عیانه مزور سرکفتنی تخوازم که گرافیک که دوریش يعني برا دنجي ملات بن يعني ملات برا حزبك يعني مرات برا بيسابر بندو برنامج ويب وسركتنا واد خاصم مالا با آوا جالكس باس زافرازي ما جي وك بالتوزا يورا وك ورا سباسي دكم بنوبي خوشكا خالية سپاس وك يورا بيراني يورا هجاب وكي وبيراني وجالك ودن الخاش بيستن سپاس که گرافیک ما دست بکی دا گوت که یورا جمالی نچو جی ایلی چو شمچو شپشتامچو نوما ام بیجن که یورا ancak tamam Kürt Kürdistan'ı hami neteni malbat. Loma em wera spast waj piştame tevi bu ve dest dame hun hatin huni biyana me ve bernama çağ peşkeş bikra çağ bikra. Mola millet Garbonk TV yo millet tak što em burjdarın amede bin يا محمية Как دورش Hacan. Kerem beke kekse منه از چت غازم بجم هیچ که بریم تیمور خبر دا از سری دا بن هر گوتنه کوی امضا دکه امضا خود داتینم هر گوتنه وی همو راست بون از غازم بجم ملت کرد راستی جی به 1000 سال و نو ظلمه دانه نو شر دعوا دانه لی ملت صدا و ملت تنه بون اسمیلا بون هندا بون لی کرد نا جبوی چما کرد هندا نبون کرد هندا نبون بوی سری کره وک یورا نبی یک ناو ملتا چید بون مثلا نش بونا شخصیت آخوا نش بونا پرا نش بونا ما پاکی تشتکی ولد پریزی هندره خون به ولد پریزی و نخوش دکتن و بونا کردا خدمت دکرن انسان وک یورو نبی من نوا کرد ثابت از وقت کار صدا بشه جبون سری وانا ملت کرد تنه نبود اسمیلا نبود هندا نبود راسته و از مثلا مزنه مدا کرد ثابت یکی وک عربی شم و قانات کرد و حجی جندی اما یک جیر آوان آمد روش تیمور خلیل بله آها بونا تزیان وکیل بونا شرب از راست بشم اش بونا خوشکا کمیتلا بیلاس ترکی مثلا امیرو خوشکا بیلا ها مزن نابینن لی خو راستی جی مثلا زمان در باز به تاریخ نشان داده یعنی که بیلا گبر بودی پاشی بیلا خوش ایه پاشی منه پاشی من بده دقیقه که بیل نزد جان بریجم منه ایرو اف بربانک تبه دخبته زانی چه فکری کک دورش تو ماش دستینی ناخیر لی تو چه ماش به کاری دیکی چیم که تو انسان کی آش بوی سر انسان وقت تک دورش کرد ملت کرد هندا نبیه Yani Berbank TV من پرتر هنک خبرکارین Berbank TV هنه ام بیشن آهان سروکی ما یعنی رافیق اوانا کک دورش از نمونه بشیم دا یک دورش اونه بیل نزد رمضان راست بیل رمضان باش بزاجی حالا بیل کک رافیق بسنه یک جیر رافیق مثلا یک جیر رافیق او انسانی ها نیشتن ملت کرد تو نببن هندا ببن از بید غازم بشم از ایلام سر مروکین سر تیمور خلیل سر خوشکا بیلا سر دورش سر تا سر رفیق سر یورو نبیگ نبشم از اوپشیم بشم ملت کردا نه اوتی هندا کرنه چیم که کره وک یورو نبیگ هر سم ناب دا چه بونه که رمضان اگر نو آسوریا دا چه بونه آسوریا جندا نبونه تنه نبونه
که رمضان یعنی گلک کس به پرش بو گل خا کار گل دکن مثلا یه هری پر کار کریه و معاش نستن یه پرش دیده تونه به یورا بیه وقتی ها دواتا کرته ایجا هدیه جانی بونه چونه البته حق ری دابو پره دابو ده حق ویدایی نه والا قبول ادوی چاخی یعنی یه ولد پارزی هری مزن او دمینه زانی او دی بیرام کنفرانس دکر هموش بری که خود ده هر دو کروی هاتون ایروپورت 3-4 جارا هاتون چون هاتون جون کس ده هاتون دورن تانی او همو کار زانی او یعنی کار مزه وقتی چو قازاقستان هفته سالی کنیاز ابراهیم اوجی یعنی به کسی خواهد یعنی خوازه بیشم اواج دل مروانته مثلا که گرافیکی پران ناستینه لیکه گرافیک دستر دا اوی خار نیجی بدمه که امه پشتی بیا امه لیکو خار نی بخون که گرافیک یعنی ازانم یعنی هنه کس نکو پران ناستینن هلا پری بری که خواه خرش دیگه زانه مثلا یک یورا جبو تو کاره که پره که نستنگه و کار مزن ها مثلا او کردزان مزن گازی دکر جو والات اندنشی نه گرکه وانا نانو آف بکی هوتل نظام شه همو وی دکر همو جی بکی سیخا دکر این اصلا گلک سپاس جبو و همیا اوسا خویای ایدی خلاص بونه ایدی برنامه ما جی بر خلاص بونه چه یعنی هلا بر بی خلاص بونه نه هلا وقتا من نورمال هی میوانی میدن تاوینه بونم خمگینن هون اگر بخوازن یعنی هونی حتی نی بربانگ سبیج دکارن وک ناوی بربانگیجی یعنی از دریمش بر که ساعت 8 برنامه کدنه هی مایا چند دقیقه باش تمام گلک سپاس بو و همیا گلک سپاس اون همون برا که ما پرحز دکن و همه هر دم جی حس بکن و همه به کار خواهی اثبات بکن که هم کاری دمشینن حتی روژه ایدو خاطره و از در کم مالا گلک سپاس هلا یورا چقا مروه که عزیز بو که دورش وکی برنامه ویجی یعنی سر اوه که رنگی که چقا خوش در باز بونه یعنی متخواهی از کنگی به درقا بی داخوی کلوگری بو متخواست بلیک لی وعده خود یعنی مخازفت کرد یعنی یورا چقا بروه که باش بو که برنامه ویجی هایسا سر درجه که چاو باش خوش در باز بو یعنی مهم تو دید مگازدی خواهی درا کرد مگدلی خواهی را بکرد برای دی برنامه خمگین چنه برای تانی هم چاو دنگی شایی پی بحسن دنگی خوشی پی بحسن اوی دی بسته و ساله که دمه ها که بروفن دا کردانه پی هف گرگری مه ساقی سلامتی هبه برای حس کرن هبه و قدر حرمت هبه چه دمینه چه برگه که یورا خورا چه برد ناوه که مزن پی خورایشت ناوه که مزن بیرانی نخاش و کده که مزن پی خواهیشت و اوی بیراتا که مزن هشت و هم برجدارن چقا قوات بدگیشه هم کاری که یورا بردوا که یک را بازاد اشتر سرکفتنی تخواستم فدراسیون نوارجی و چواد بینون قوات خانه وشین داوید جوی کلک آوه به انشالله داوید دیورسی داوید کلک بجوله کاری داوید فرهلی دیسا جار بی بکه خاطری باید لازمه داوید تابه سر چاو فرست که رمضان نگود از این باشی در کمیم که دورش الی هلبت که رمضان هم گلیوه و چاقی گلیوه داویجی هم ببین هم هدیدی بر بداوی هم مادن سا که دورش از تارا تارا و تلویزیون بربانک تبه را چا بری یورای چوک دویجم سپاس زاو رازیمه وکی و ایرو بریم یورا بیرانین اف پروگرام آوا کرد از بارم همه حالا سر کار و خبات یورا همه خبر بدن دیشه اف ببینن نه بریم داوید جی بره از دوباره دکم دست خند داوید دا لی خودش زانه فدراسیون دا ما قرار گرفته بود و که همه داوید تکلیفی نوا پریزیدیوم فدراسیون بکن چا اندام
لی مگو علا صبر بکن از حتی نچ مسکوی داوید خود نبینیم اوه پرسک رانکن برا ساله که یوروش تمام به لیوان نزدیکی از کار بکن از هر ما مسکوی از تن ناچیم هم چند حواله همی انا مسکوی کار خبات مورا زفه راستی جی یورو او در والا کریه میرو فیسبوکی دا اک نویسی سرخوشیش بنا یورا نویسی از کک دورش از فهم نکم از چاپ بیم مسکوی یورو مسکوی دا تننه مسکوش بنا شکر کوریوی هنه شکر کوریوی برازی بنا بکه آره امی خدا از بکه امی ناکم بین مسکوی از هر مالا یورو جی از خوشگاه خوشی ببینیم از داوید ببینیم امی خرد Serçeveme, serserime. ببین خوشی دا خودش و همه راضی به ام سپاس دکن کرمدار من لی پرسک هی پرسک تماشاوانك ما دبرس استايبت خازم همه هون گلک پیام خوش دید اري لي پیامی هون برس بدن اشتوي امي اوكن شكري صوباري طاهر يعني كردي روجلات روجلات كردستاني دبيجن نيرين او بو كردين سوري چي گل كردين سوري زاني كردين كردستاني تون يعني كردين سوريا يعني كردين عراقي كردين ايراني كردين تركي يانجي ولات باريزي ما بخود دستي خو كردستاني پارچه دكن كردستان باكور كردستان باشور يا كردستان باكور شي بيش باكوري كردستاني بيش باشوري كردستاني نها ام شکری صوباری تا هر چه برسه بدن مثلا بو مخو کردستان یک پارچه از یعنی کردی سوریه قبو متونن ذاتی بو من کردی باشوری کردستانی یعنی کردی روجاوای کردستانی یعنی کردی باکوری کردستانی یعنی کردی روجلات کردستانی یعنی روجلات کردستانی جی دما امبیشن وقت خدا اوج بود دو پارچه یعنی همه چهار پارچه کردستان دبین پارچه پینجا جورده تی بیر کرن تی او کرن یعنی برچه آویتن برچه چهارا پینجا هم یعنی اوجی خیر سوویتستانی دولت سوویتستانی بو پشتی ویجا پارچه کردستان سور قید ایجا هنه کرده ما وطنه او کردستان سورش پیشکشی میکرنه نه تگرتی دیاربکر مردین نظام اورفا کدر دایی خلقی اوانا گرتن تنی تاخک دیاربکری پیشکش تل تاخک yani gündek jina yani kazak jina evciş bestandın yani ev jardın mestandın ev yaracı şıkkırdık yani evci hebuyi loma gelo bersiva me tera şükri sobari ta herkir az bavarım terikir beli برز رفیق یعقوب از بو تبلیبونا ده ام کولیگن لوم از دکارم بیجم تو استمسترم جی ام بو تبلیبونا تا سپاس نکن تو خادی مالی لیم تارا گلک سپاس کن بو آواکرنا ام بیجن انستوتیا نمر Kinyas İbrahim Yüzü'ye o Berbank TV raşi bu milletime raşi hizmetek mezini az gellek spas kim te ev imkanana hazır kirin te tenine elbette o embejin koma reveberiya hem yani her saziyacı Berbank khud seri xu ev saziye te ویاواجی قیمه خنانی تا تلویزیون بربانگش بدلو جان کر خدمتا نتنی گلی کر تایبت کر خدمتا اساسوریا بربانگی کر خدمتا فندکی یعنی اوج دلو جان تفندشتا کرن از جی تراد بجمعک سرناوی جمعت سرناوی گلی خود ترا منتارم سپاس کن آره والله سپاس کرم گلی خود بیجی جم داوید و خلاص از سپاس کنم واقعی که داد بهشون کویرو داشتار بون اما ایرو
روکا خمگین بود ل بیشتر ماتن داوود ما خبردار خام شش که شاید در باز که برای من داوود لورا گو از ریا با خو از بری خو بردوام کنه دوم افر خود جان صاحب داده انشالله گلگی إذن بردوام که راست گلگی چتنه گران مرونه کار چی بردوام ام جیوا وزیر برا مالبات ام گشت بنا یک چت گلگی زوره ل هناك باشه ود و سایا دوسته وکوه بوی بربان تیویجی و وافا موسیقی اسپاسیخ دماغش کی او تایبت و دورش برار دویجم بوی اما که تا بوی کداتا ایرو روزا تایبت بسر و بربای چه برنامه تایبت دویجم که سپاس اما که تا گلکه يعني راستا ما كريا جامتنا اللي اساس بس التلفزيون تبر في سر التلفزيون اما قشرتا سباسيخ دقيمتا خدش ترازي با اما كي سبيروزا بسوا جلم هم تلفزيون نا تلفزيون مالبات يعني يا هنا كاسا هنا هزا تلفزيون ما قشكيه يا جلي كردا و تايبات كسر ام چاند كولتورا ميجن چارد بيجن ملت خود بيجن خابتن امش برادات شتی باش بکن یعنی ایدو دویست سایز داوود دست معبر معبر زرنا تلفن معبر امجی ازش تابون شغلی و بازی ذاتن تابوه دست میشته از آمدام و بسازی خو ابیشاد بیشن به فوند مستقیمیاز و برای بریه باز پاسخ گماگش کی سر خير یارک قد نحس کنه خدا ما ها ببینن مخابن اما ما شوندا يعني عشت ما سر سالی ما مستقیمیاز تا ما ها ببینن ابجی شاد بیشم خدا بک ام بان برنامه تایبت بود بوی شاید در باز کن آمين 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 بس يعني بس سپاس داریم آدم بس داوید جان توجي خيراتي رحو جان خيراتي بي ام سپاس كن ترى كرم که گوتنی تن داویه هن پاروسکی بیجه هلبت هنك لو خاضي هيدي دابريش разреши еда по-русски پاروسکی گاوارو پاروسکی молодец Заключительное слово. Да, всем большое спасибо. Вот мы сегодня с кладбища приехали, как я говорил, и я торопился, чтобы успеть вот на эту передачу. Я очень рад, и моя душа, и душа моего отца, я более чем уверен, спокойно, потому что сегодня много было там сказано. Человек живет до тех пор, пока живет, и пока люди помнят о нем. И я очень рад, что такого рода передачи, такого рода разговоры в память о моем отце, они проходят без нашего организационного участия. И это на самом деле дорого стоит. И я, и моя семья это ценим. Мы читали очень много слов соболезнования на всех каналах, на всех сайтах. К сожалению, не всех успели поблагодарить. Мы отправили официальные письма правительству Курдистана. И, пользуясь случаем, выражаю вам огромную благодарность за сегодняшний вечер. И всем тем, кто участвовал до моего появления здесь. И всех тех, кто помнит о моем отце. И все те, кто помнит об этой дате. Сегодня сказал, я вот закончу фразой одной, которую сегодня один наш родственник сказал. Я попросил у него, что я воспользуюсь этой фразой. Он такую очень интересную философскую фразу сказал. Когда умерла, говорит, жена генерала, ее хоронили всей армией. А когда умер генерал, его хоронили 3 солдата. И я сказал, что такими 3 солдатами можно покорить любую страну и любую самую сильную армию мира. И я вижу, что та армия, без преувеличения, которая помнит о моем отце, которая начиная от Владивостока, заканчивая и дядя Рамазану, большой низкий поклон. Это для нас очень важные вещи. Мы просто вовремя не могли, не в том состоянии были, чтобы выразить слова признательности. Но это сейчас я искренние слова благодарности всем
передаю и семье Мгоян, и Зелимхану Аликоевичу, и Вадиму Макаренко, и господину Иванову, и всем Елемельянову, чьи слова соболезнования и скорби мы слышали, видели, читали. Мы это ценим и очень вам всем безмерно благодарны. Спасибо большое за сегодняшний вечер. Спасибо. Yani kek devriş tercüme vergerinim gotini kek. Keremkin böyle Kek temaşevanı David ne faham bikin yani. И, конечно, я извиняюсь, и, конечно, очень мой дядя Иско Дасани сказал такую фразу вот в прошлом году, вечер памяти, что меня затронула эта фраза. Юрий Набиев, он занимался всегда вот этой деятельностью курской. Я, говорит, не видел человека, который занимался так этим бескорыстно, то есть он был таким в полном смысле слова идеологом и абсолютнейшим патриотом. Я более чем уверен, это не просто громкие слова, что кому-то понравится, да, там, И больше всего от своего здоровья страдал. Как Давид Гуд, вот я иро чудесер мербера бовеви, иро сел садагера, куча Давид Юра Балбетови чубуду, خواست زوبی را بگیرم از گلک جوارازیمش همو حاضر میوانی و گلک گوتنی خواش گلک گوتنی هجام بیستن و از باور دکم راحی بوی و عیانه ایرو وچ گوت و دبی از سوز دادم که از این هول دم یعنی هبوتش تی بکم که روژه بوی خواه پلانی بوی خواه رماجی بوی خواه بینم سیری و گوتنه که پزمامی خواه گوت از تخوازم بیشم یعنی پزمامی تشتكسل ياكي جنرالك دبي دتشارع ما جنا جنرالك دتشارع ماتي ودبي تماميا ارتش يعني عمو وداري حاضر بون لكن جنرال دتشارع ماتي دبي تاني سيل اشكر ودبي قالوا تشبا صابو دبي اف سيل اشكر دبي دكارن دولتك داغر بكد يعني سيل اشكر يعني يرو دبي براد ندكس بود اللي هون برنبري ارتش شكينا يعني وطني يعني راستي جد بدلو يعني ميزاني شو جبو ما قالك جرينجي قوتني يعني وقت دربونك ودلي ماخذ يعني يرو حزنين دلشكاستينا اللي قوتني ام قالك دبي كيف خاشكرن يعني بوتنا وي ام دبي براسته عندك اللي برنبري ارتش شكي دولتك ان ساق بك ابو سايو بربونك تي في بوك يدو ماكك يورا البيراني ساق بن صلابات بن صبر سيما Lê tiştek bira bêzanîn Berbank TV nîvijî yani yê wekî em bêjin Nemir Yûra yê hertim bîra gel dabin, bîra cemaetê dabin, bîra millet dabin, kesekî yê wisa bîr nekin yani. Yani ew efatên me her yekî hertim bîra me dabin. Bira rahmet lêbin, bira rahmet wan be. Sala 2021 salek reş bû muqabil yani ji millet em bêjin gelek nirxên giranbiha birin xura em ê يك برو بما دون باي هاف Dona pe very well. براستي اسف سي في هسير بخويبون em اري يورا شكرا كاك نيوز بكاك نيوز برهف بما دون باي هاف شو داوید مرا نویسیه ببورینن اکم قطبیه تکنیکیه نبي قلت لي خاقوت ez jî bêjim gelek spas wera her kê me temaşe kir hezar car mala wan ava kê wexta xuda me bi xemgînî bi nizam çi lê dîsa jî bernameyekê em استرن وبريزداري ام جار yani dilê me pê yalîkî şewtî yalîkî jî xaş bû spas dikim wera hûn tevê bûn ez bêjim wek we gava din got heyan bîranînên xaş bîranînên şad bîranînên geş ez bêjim bimînin xêr û xweşiyê da ev dem û hemî demên we baş bin spas êvar baş wera şev baş خاطري كاكي شيخ من سلامات خذي جانا صابون والله والله بس خاطري واقشكو خوشكا بيلا سباس خوشكا بيلا دوري بس